Sosana di daiho kogoni datanami hape dan di paimaho ama bahenoku dia mantar bahena mapalos burjuni Sosana di daiho kogoni datanami hape dan di paimaho ama bahenoku dia mata bahena mapalos burjuni tortoramu bakei dan dombela bani ama bahenoku dia mantar bahena mapalos burjuni inang naulilaku tortoramu bakei dan dombela bani ama bahenoku dia mantar bahena mapalos burjuni. Meripis yang nomor 204 ikomade siwuji nama bolu ikomade asa tukulingan muse
Terus para pun jangan berdoa. Lain. Lapatannya. Kalau menang dinami dari kader. Artinya dia masa dulunya, dia nakona. Dia masa dulunya pinapar di dokter. Ini mana dokter di pakor di matanya ada dokter. Urus bantul, mau satu di dokter. Satu takor, namun di takor ini. Kemudian di dokter dia akan sulit. Pinapar di dokter. Mana di mana jual? Udah orang ada kamu, Julia akan ngomongin, ngomongin dokter. Direktur dia pasti ngomongin dokter. Yang nilai dokter ada bukan ini ngomongin dokter. Kemudian kenaan sih dokter dokter. Kemudian jadi sangat. Jadi berarti itu jadi ada muncul dulu dia perseroan di Indonesia itu dia munasong ada pada orang yang siapa dulu di dunia kemudian dia mintai orang yang kamu guys Bagasian, bagasi itu dulu. Pakor ni mata itu kan. Lawan dia dipikiran orang. Anak dulu romos. Hanya akan tutup soro. Semuanya akan buta. Orang mencari orang akan dulu orang akan orang permusikan. Baik Pak, permusikan ini. Kalau satu orang itu selalu berkebun. Asal dia mana kita jauh ni mana kita dari kita lebih jauh pada dia berkebun.
padalingan. Anak doon, isi tahu dijul. Tak kalau pasikan itu asal dijul. Guru ditong guru dijul. Asal na kamu masih lawan masih menyinan. Asal ada baru juga kapas bahas dengan pasal ini. Tuhan tak Tuhan na perintah yang selalu ada jadi bulan-bulan. Jadi siapa kami pulang positif nurani mereka yang sadar rohana. Sampai Tuhan bersuruh dalam pikiran yang tahan kamu. Na orang dengan masih osoman alani kan. Na orang dengan ada. Jadi di sana kami jom-jom tulang malam. Na ujui dipilih par betul dulu biar kami operasi dulu. Saat pasal kami tulang malam sampai dua masa sudah udah ada aja. Sebenarnya baru nanti botol nanya dulu. Sabu masih ada aja. Polisian kami di mana ada urus persiholan masyarakat banyak urus perkembangan. Jadi semuanya betul-betul besar kami sama urus persiholan Tuhanna. Peparang ini dengan Allah, lasna rohamna, udah kita kau dari pelosok. Dari kau mah, ya sebelum kami, ada di rohani kita tanya rohani malu, bulan pas tahun lalu ini, di bawah nanti kurungan. Jadi hamna, peparang itu misalnya kau kami persiholan, ini siapa pasal kami, sadar rohamna. Ada pilot itu nih. Jadi ini mah kalau sudah kepala ini bagaimana nih? Sasro itu kamu sako kan itu lah bukan dia bilang ini di sini bagaimana ini bagaimana tahunya kan berenang paunan sana soalnya kan bahasa sekarang itu namanya benar itu dengan timah jadi lanjutan ini
Dia ng Manila. Diyan sa Manila, sa magparasi na kahalang sa akin na umakarlo pa ina, dapat umakarlo. Ayo, dapat tinggal Marian dulu. Yo lo lama itu mau pembelaan saya sampai besok. Nanti yang saya ada, saya lebih. Nanti yang sana. Guru muna na mengawas masalah namin kita dan mengawaskan salami ya Tuhan Allah bagi elai lepas nirohani duduk kamurnya mau kamu pengakuan kesalahan kami dan lepas nirohani kami terutihani mengalir untuk sisa sulia kadusan lalu ada pembangunan maka mungkin masih sedosa nona ada lepusan hutang nona yasde rohanina ama pembangunan jadi yang persihani dan berdosa hoina ya bosku rohanani nona saat yang berdosa ima tusuku aswana jadi yang bukan musikali
Sip, gitu. Oh. Sehat dong kan? Singkat metok. Lagi no. Sandra. Kira? Pakai luar bangun mak muslim. Jadi songonon, penting nak. Beda memang orang itu sih. Di bagasan partikiano ada orang sudah mulai hanya asa agia suatu salah hamin no diangka panut turun namin doh diangka para seron namin al ini jumulu maju alu dah abang jo tu amatan nomor 2 di Batak.
nunga dia dulu dua memang tua mata nomor 2 di Batak. Asa anggia raja di kasiulang namang ulang melasar bajuan. Alulu dama mamang tua mata raja song inak inata suri pada. Maulate mamang pada nami nang way lulu damang beto mata raja song inak tu inata suri pada. Atau ngalu dua emang mamang tu pangisi ni lu atau nunga dia lu damang memang tu pangisi ni lu atau asa anggia raja hami dengan di nang lahu mangulang ada ni habat takut di pasar naman dainang nasor matun lu damang mamang tu panggonggongi. Jadi mau latih mamang latakas beda mang marang luar. Adong doh tanda tua dong doh tanda doh hamu natutu nani jo manugut ni lapak botarik paridana susuk parlok pada tabu nang solo ko kami lunga di boto damang. Asal nang mamulan nami ma godang nabi di bagas satikyan adong hatan na tua nama dokon asa siat surdut na mula topa siat mula jadi beda mamang godang soba las padu muma beda mamang godang mula las padu muma atau godang soba. Maulate mamang namalo nami inalah homa mulai pehami di bagasan partiknya nung beda bang be godang mula las daripada gudamang tu godang soba ditahirohan nami asa anggia lihat gabi lihat horas di persawar matuan di dari namong tarlumubi ma tu pinopar nina tua na sawar matuan alani amang beda bang ma asa mga lihat kami di paparan di saluhu na hami na madongat tubuh jadi kok mahamuat kaburu nami so di udulang mo ke gabi beda mama manggodang lihat itu.
wani madi hamuna amak kamang buru nami lai nami hela nami saluhu nabere nami pinasaha matu hamuna ka amang buru ang ngabe di buat tami betuan di godang nami pinasaha matu hamuna di nama ngalian partikian di hami akka perkelingan muna di mana separtikian ilma di pasar rumah tuan lina tuan di hamul mau dihula-hula nam salutna gabi amang buru ison hadaka gelengmu naing rumah mano-mano salutna alai masakali hamiraja nami bulu tumpe bola jari-jari 10 untuk si majujung nami na salutna akka rajani hula-hula nami las maruhani rajai ima perjulu pemudung nami gabi amang buru gabi so kami buruni na tua-tua hula-hula nami buruna berena ibe berena dohot boru sapadan ni na tua-tua naik rumah kami manda bentuk hula-hula nami hina manomba-nomba sida sialani baik damang mau musikna diaik si bulbuloni
muna burung muna biremo do papumo sang semuanya manang buru ni do sabaran muna mulut semuanya biraja nami nabui terpasahan kata jelen muna nang nama kulit alaido pinabui terpatupa jadi do mana sona ido kena dua asasi titik sidopal golang-golang pengarahuna untuk susah dia be tak kasombauan sinamuti nabui di masa akka borumo beremo nang pahupumo Tuhan dama napasot to pasuna sumunima atas kami perjalanan muna kemamuna selalu kau sibuk buat Nabok sondok na tua-tua asani hutur na kanakay na kadede ebeng-ebeng roh hamuna marsoba hami hula-hula muna hutlas roh nami dibain hamu mardongan hepeng alani amang buru atani na tua-tua asa bagok na marhal to madiagatan di robian oras sami hula-hula muna na macalo bertambah-tambah manang di hamuna pargil nemon nami na mangalian masa tanti do walang galing yang jala garigi tubuh ma anak muna partahi jala ulu balang dohok boru muna parmas dohok pareme asa habis sardo hapol tahan di matani hari asundukan hapol tahan di bulan tubuh ma anak di hamuna nama lomasari dohok boru nagabi boy pangalua-lua asa sahasa ni solo masa tumurtian nung matenggal pero jalo hami somba muna tuhami hula-hula muna margasinaga sesama tong to panggabian tu parhorasan bangko dia mangguru dumro akamu geleng namar soba hami hula-hula di bagasan partikian oppe ami peroma mamasuk-masuk hamuna marhite meme nami nauli meme nadinggan ho mahamuna di hudulan nami di hudulan muna amang pade nami dari malah horhan nama hami mada poton pargelengun nami dalan nami nalawar meme nasida pada mama manggodang sapur mar meme mabeda
di persabuan muna tuan dia bawa orang muna hut ape di persabuan muna hut borong muna di tongan di jabu masuk gabi pas horas na pinasahat namin asa do honor sondok na tua asa sa ni sulu sa kebortian nunga sahat kami Roma masuk amuna amang boru nami bere nami selalu napa para na punta tugas sinagas dulu posisi ama sama tong tupang gabian sahat tong nak tupang horasan jadi adoroso tapadus tate jadi sonima di son arong Jambar mau pernah boleh tu hita namar dengan tubuh mau para na punta tugas sinagas lima jambar mau pernah bol pasal tamu amang boru pasal tamu na doh ay situ pasal jalo tu hita namar dengan tubuh dan surut taburut dan mangalian jalo tu namar pencilia pasal na terjadi Jambar mon gargota tubur ala nung kasiko be kami mabuat tuh di sulam nawi di bawah seperti kino atau beda mamang sondok na tua tinahum wal tiu binat tu panahatan beda mamang kodak si tiuti pada umang tu asal Parbagot Malau Pangalak Buru Malau Opung Laka Tubuh Manakna Opung Laka si Pangalak Buru Stanggang Tubuh Manakna Opung Gonggong Pangalak Buru Malau anak siap kangen tubuh ni opung nami opung gonggong malawon buruk malawon pangalak bor hutasoid anak si nomor 2 pangalak bor malau anak si nomor 3 pangalak boru rajai boru hariaja ima opung resa boru na tadu padu kison nari anak sila moropat mangalak boru tanggang anak si nomor 5 mangalak boru rajai boru hutavea anak si nomor 6 mangalak boru rajai boru malulang nohot boru tanggang boru stanggang anak si nomor 7 mangalak boru rajai boru hutapea jadi sahat mahita tu opung resa ima omat nawi na taru berbion jadi anak siap kanan tu buni irung namion obat anak obat boru anak siap kanan mangalak boru rajai boru simbolon jadi dihamu tulang kami hari aja hula-hula nami hula-hula ni abang nami malau tulang dia bapak nami malau bukamu metang yang mu tulang alana dadok dobe urak na togu di nasida jadi anak si nomor 2 mangalak boru rajai boru silitoka sada anak tolu boru
anak si nomor 3 mangalak Bori Rajai Boru Hariaja, 2 ma anak dinasida sada maboru. Anak si nomor 4 mangalak Bori Rajai Boru Nadeak, 3 ma anak dinasida sada maboru. Boru siak kangan Marhamulia Batu anak dia Mang Boru Nadi si Marmata ilihat Tuhan pada disida bahasa-bahasa sentuhani 5 anak 2 boru nono 10. Dari boru si nomor 2 Marhamulia Motu anak Mang Boru Nani marga si Topul. Di bahasa Tuhan dari nasida walu boru walu maboru di anak Mang Boru Nani. Anak boru si nomor 3 Marhamulia Motu anak Mang Boru Nani marga Gultum. Sada ma anak di bahasa Tuhan dohot sada ma boru. Boru si nomor 4 Marhamulia Motu anak Mang Boru Nami Raja Guguk, 4 ma anak 3 ma boru. Jadi pinoper di inong namion torokna 70 halak masude tabbanono 10. 5 sudah jumlahnya 70 halak ma pinoper di inong namion. Tasok Boru Nabi sama Nabi.
Firma Todi, firma Bakti, baur-baur Basalongan. Firma Todimu, saya lucu-lucu apa? Matutu. Akaberiku, akalaiku, akamanguruku. Dinausahan kami, ada foto kamu na. Di punggungnya lama. Diturun yung jabo na magsangat na nagtuon. Si Gonggong na sa isinon. Dibuat kami do. Dihuti na tulang mundo. Lima. Eme na nagludu. Dohot koraspir. Gatini eme na nagludu. Tuksumanipe. Buat niya ka na tulang munay. Melung maruha muna. Malay beri kamu na haradi ruhanami. Kaya itulah. Beri kamu na nalgani ruhanami. Binaw metua dulu koto namion. Huwag kang dorong at turok. Turok o doaka. Buruk biberet ko. Rapita. Sa tapasangan. Perbuin ni kolong ni rata. Namari anak ko ni. Ninanasida beri kamu na. So ni mara din ruang namin na kapatid kamu. Ang giyak na niyan. Somon. Dus ni roh namin. So ni manang dus ni roh muna. Beri mo namin tigulan niya yun. Ihamu pahupunani berkasilaga. Kami termasuk ngayon. Sesuai dengan tujuanmu. Lahat bahagi pembalas malam saya do kamu bisa ke depan. Ison diperhatikan nih kas nirwanami iman nang terbaru-baru napan kebenaran nami iman na kebenaran maksal mago bukan opung mudoro bolas pi manang bolas manang eman malupu hata ni bolas pi naman doko prima bokti dokter kepasalauan prima to itu saluhna Bentuk mah Matutu. Ya mana baru dari buat di opung. Angkut mah tuturan ngerok, pinopar ini berekor. Baru tu mah pegawaian, baru tu baru rasa. Dia pun selalu nak pinopar ini berekor. Kaya itu. Asahatan yang itu mah dokor. Itu mana diropa, kudu rumah. So ni pernah tunggu pasal kami. Ebe na barudo amat kaibadan at tong naman gogi pas-pas. Matutu. Buti mahami sa tulang bao magaguto. Masat manin bertulang-tulang. Jadi, tuak kaberekon, tuak kabahukuk. Inawaku. Siap kami hari aja mau berjodoh deh. Baru untuk pasar kami. Tulang betul. Semenima lah. Saya udah berita, udah kosong aja. Karena berjualan yang kali si bolong do si dong. Jadi anak begitu lah tuh kami aja. Si dua ni kos nomor 2. Nah, Konsep apa lah? Konsep tu lah. Soalnya konsep. Baik kamu anu bilang-bilang nada. Tumerek bu. Anani masih orang yang berekon selalu ridang di berekon saya dan itu kon masih ada berekon jadi di berekon dapat isi resa anani mengaruhkan maka ketulanku saya dan itu halnya juga alai saya ini cuma hubungkan si kabel bilangnya dua toh masa boleh bersiapan mengenal Tuh. saya ini itu si kabel saya ini pasang goma tu berek kubur manangis sama bawa kubur manangis beda masalah satu siapa ni manang serai sama mana Opa. kon gulu sorbi na bisi Kaya itu. jadi itu berekku Sinamo obat. Betul. Sino betul. Masih siro mabul. Tunggu sama tulang nanti. Saya dengan tinaan hari ini dulu beresku.
baru tuh bahupaan nih ada coba gubur main sada tiramuda semuanya mana waktu siap punya berekku mana dulu dia mengasir sirong anak guru saya mau tuaranya dua berekku guburku saya mau tuh bahupri siapa anak saya mau bahupur semuanya mana dua manusia itu berek kubur simarnata tunggu semuanya nanti bodohnya benok kubuh akan berekku berekku simarnata saya main berekon tunggu saya beli bau kubur bau kuan kiramu dah nasi semuanya nang tu berekku berekku nomor 2 oh matong dulu ruang itu tanggal bencana apa hukum lebar mabenon di akra kau hukum arong anak simulang-mulangan saya demon tu situ pun doa tu umat situ baru saya demon tu kau hukum Ya betul. lima berekku umat nasional do sigultum tonga soalnya nakipang totinga alam nga mapahupo berikong tonga soalnya saya itu kain na dua saya may dikahupo anak saya may dikahupo gol soalnya manang di berikko siap udan gol lima oma ni si mulia namun tu markada jagoku tonga soalnya fakta ini saya may itu kain na dua saya may tukahok tubawa saya may tukahok tubawa kaya kira-kira kemana mana ia masih punya nanti dia yang nanono ikut takon turun marai turun kiri nomor betul saja. Jadi parsanggoma mawon sapun parsanggoma mawon terus naruhane hakimanai sinan nongana tunanon ibu takor Masuk si nomor 2. Ayo.
Unang berkabulinay na. Berkabuma sonatan lulus sudah tanggapon. Nagkama dari tabungur di hamupun ang pariberek. Gabi ito lang. Mas kumanan. Tusok rompin ang nabutak pasang kami. Di hamupun ang pariberek mo. Tarikong ulos na kutatay 5 hilay. Amo Pasilo. Bawal po siya na. Pasang ko mo. Bawal po siya na. Bawal po siya na. Ayo, bawal po siya na. Ayo. Nangalan ni bawal po siya po. Bawal po. Bawal po kami. Oh, lato lang. Mas maraja ng mga liyan. Song-song dong ng hamin na madsalo. Raja nami inon. Bilas ni rohan namin katulak ko na burju. Molo na tuwe-tuwe na 10 na jari-jari pa 10 sada si majuzong. Dan sudah ina pulong nang sasakot jadi pandia. Pitahirohan namin men raja namin. Naing roh mahami marsok baraja inon. Alay di baca sanayor elek sopan namin raja namin. Molo tumpe di bagasan sanario. Di pasaat kami songon ay sitiu-tiu. Buhuju nomor saudara songon cabar na kompartu raja inon. Las marwani raja inon. Buah raja namin. Kami nalau manok baraja ni hula-hula namin. Beda mamang sita lasari ma beda mang.
do somondo kun na tua gudang ina si pernitor di oti ina si pernitor di gudang si butung modatong somoni beraja nami na butar pasak nami songo sombau nami dela nami pasangan pok kamura nami asa doho masondo na tua asa siditi matong sombau rung nila rumah tung somoni pa sombau nami meradu pok kamuna raja ni hula nami saluna saya matari batama manggoi pasu-pasuna asa sa di sol masak tubortian lunga sa bedula tadi bagasan partikinon sa matong tu pagabian sa tong tu parorasan raja nabi mangidu hami saupo dung siko anong na tuwa-tuwa taulahon ada ni habata kontak tong do benon jon nami raja inon nalaw pa posos sa dung siko anon tau taswatan na tuwa-tuwa tu ingana persato kinon takot do benon raja inon tu tong dibagas nami so ni mabobo nami raja nami Marunong na siya kami hula-hula na ganyan anak na keberatan Tiro si dua-dua pinahon na buwan kiyo pinahon na panghatas baik-baik sa ilo buwan na jadi so salami rawat telah tulang berhindro dengan lutu asal asalami atau seribu sekali dengan lutu sampai mau tempat lutu nanti tu atas sahaja lutu tu atas satu lagi para negara nasor lagi asal lutu tahu orang itu belum punya tujuan ada ketua pira mereka berusaha selalu para negara nasor lagi asal itu kopi berbagai pesanan kita tu yang selalu lagi dulu apa matutu siap komedi so di luar tanah tulang terus nagajang strong bagu pwede na kapasa-paso sa amatan nga kung tatatuhan mo na unang muna sa hani tulang na daw sa 15 alana sa libabli tulang na daw bulan nari ba na sa tingin daw na tituang na daw malaw na nalagay pa naman sa banda musing ang partusi siap bulan kami Sia
memahami marsoba alai raja nami 10 jari-jari bahasa 10 sada semajujung monotung songon dia benon nabu tertami dalam nami marsoba hamuna raja nami amat tadi batama manggoe pasuna martabata elek nami tu hamuna raja nami nas dibaga sakti kiom mania patah nami Japar na bartu raja inon uhud doho aesi tiu asa de hono pasomondo konen na tua asa dang sudah ina purung nang susakut jadi balia dang sudu uhum nami maruf kamu upung nami do tulang nami saluuna ate peno pabahenan na susadia amang pande nami asa bora mah me mada potong raja di hula-hula nami tulang nami bonani are nami do hula-hula na marha maranggi beda mamang dison adop hubut. Jadi sesuai
dapat isun dapat tong di sana teh. Jadi isun rono kami pinopar ni babatuamu siang bener benci. Jadi songon dalan mangurupi hamuna kan pinopar ni umat tadi sun. O di susadian don songon ni pasahat na sa pinopar ni pagpiki sinaga buru malau lasmar hamuan teh. Oma, oleh sakkangan tu bah, Ibu nami, songoni manang buru nami, bere nami, iba bere nami, songoni masalut manang pokok nami. Kami ron sodongan tubuh muna, se Kabupaten Langkat, ima kakak or, buboto kami. Lunga mabitun ngodu lasa dagom nadohot agak na nang hami pe atong apara sidoli domat turu dohot dohami merasa saluhut na omma kita halak patahon macai baga manang nasihat dia pe berkesinaga guru sinaga bere di sinagai turut berduka cita do di baga sasadarion alane dohon nami perjodoh tuhamuna apara sidoli nami songoni manang paniaran nami sanuhutna dihamuna apara sidoli nami bolutuk songono partok nami donga tubumuna se Kabupaten Langkat naro turut berduka cita mamereng kakaon inat taon omaon kami sian holong do parronami omma guarna dihita nama donga tubuh holong masya holongan kudan diboto dari kay songonon ilangon kakaon itor makulindun dari jadi bila seron nami tuhamuna adong hudu Dengan syuk nami rohani syuk torok sotiga ima lahau pasahaton adong lahau si pasahaton bagi sinaga dalam na mangido taniang siap kita salhutna nadong di soan lamar puron asal dia mah tujuan di mana saya dia terpilih menjadi anggota DPR RI Pusat jadi mangido kami tuamuna kita salhutna namar pungul soal asarap manangit kita kakak sampai waktu pemerintah yang berguna yang berdoa di Pataudi dan Doho saat itu itu tempat di sana di Batak Minang Doho dalam nasional itu apa jauh Minang Doho besok itu di dalam waktu dia bawa kabar ke kakak keluarga kau pergi sejonjong tonggo caleg tim caleg jalan anggo dukungan doa mula doau di dalam waktu mudah-mudahan lepas surut au betul di anggota DPRD Langkat Latima 5 au mari di sinaga siang dewan pelatih ada Petra musiki ngabe oh jadi songoni memang lunga subi hari madukun hata sigawi-gawi soras-soras tu bulon nami alani bain majo musik nahok partu si hari sudah marga sinaga sudah
foto kami do jelas si foto namion ang foto bunguan gagak do jala si bujion do alani roh kami turun berduka cita mono tung songonibe na boy pinasahan ni siya bunguan ni namarata las marohamuna kami na masuk bunguan ni namarata turun berduka kama alanay botok kondo ngay tuwape tinggal 20 siya kakana mahami di hari 10.000 per rumah tangga 210.000 ditambah masyakas 100.000 jumlahnya 310.000 mah nah boy no pasadon nami siap penguan ni namarata saya juga sinaga wala pa sa ato anggaran pati sa dita anggaran na lang sa pasato nun si 2,000 hatta nun yas maroon naman sa alo kurang yung sumito mau lihatin mah terjulu di tuata pertiga-basai nama alian waktu kita di bagian stadion 5 hari na lehet so ma sian tuan ni Siraja Sonang Gabi yan bolo ketua di Siraja Sonang Oppungaris do alai mana lo siya dukan ma son bahan ma anggotana tukso dia biar nona atong natupas yan kau sini Siraja Sonang dus ni rohata dia te last marohang majalo iro na boy patupas Siraja Sonang laho dalat mengurupi hamuna nah dijelaskan natawirin omakta dan hujung jana pakenang kabarong nunong tuwing nga ng gusto kanan na hubang nido dihita anggo omaon dangarong bewato omaon bewa ng masungotia dihamu nga akan na nitinggal hamuna alay bolo yakin do hamu marsugot di haloron itu Tuhan Yesus kedua kalinya omaon bangkit dia membantu pada hamu jadi kami atasan gereja masih hari ke-7 setiap damna hoda di kami kami anggaran sosial kami arong dong sawar dengan kami doh tu kami na gereja semua itu luar isok kami nomalian anggaran sosial kami itu hubungan nama roha oh isok kami ro dongam muna lai resa dok lai nami Oppungaris dengan muna rekan juang pemuda Batak Bersatu ranting desa Pasarawa jadi lepas atot kami anggaran dasar tak sesuai dengan nato tertuhon jadi saya dia nongan lepas kami jelas marohani leku desa dok Oppungaris masa kami pemuda Batak Bersatu melatih PBB macam percul alana nga PBB pa diyo miko natin ada yang puro ya ini PBB bangsa yang toleransi satu rasa dan hati dengan pedoman yang kuat itulah Pancasila. Pemuda Batak Bersatu, satu
ibu anak-anak tulang muna do nak kaning emena berluku dohot arbobir ora sibiri topi asa tujuan ni arayon asirwan Tuhan lucu-lucu ba kapana mau tapi hamuna rasa mani boros pir irutna dua-dua pirma bokki baul-baul salongan pirma topi muna salhuna lucu ba nang kapana mau tapi matutu rasa mani ma pangilong nami Tuhan muna amang baru nami baru sudiat ka ibebena nami marga sedanda rasa nami di bawah sadarion ima naung ina di kamu laun ina baru nami ima naung saung atuan asa idok na tua-tua dalgain na tuang iruma bagat ni bisobo nagabe saung atuan na baru nami on unggabi ang mahamon ang outpost matutu asa sabotong ima tolu manayang bona tulang ulo marang dua hari 10 lebar magulos gabi na tutu jadi Nabulu mari hawa kastaria tujuluan dohot sibiri todi kirmai na poki bal pacaro kirma todi muna ju mari amu pasalo tadi tua mai na pandingo mai semoro amar tadi bataro amar tua sa totong kai tadi karo solo mai na sa tukian nunga sa ibere kami be ulau rosa sama mutra kebe jala tu par horasa betul jadi ulus nata hatai nabudari lima lebar mau nate Jadi parjolo sahali si dohonok putu hamuna odani hasuh to bolo sattabi sapul sattabi tulang ngaburju opung nabasa sa ayat sohona tahu jo habil pirdo baban nami dohot emana marludu parjolo masattabi tu apa kopuk kade banyak betul jadi om napasahaton hata ni dokan tubuh kuri sapona pasok opung di sinopel katanya malorito dok benda katanya opung di sinopel dok jadi sopya no opung apalagi persina belum kan ambut kan dari tuson opung kepala opung na bahasa jadi semua ni mak molotuk ke rupani watahon amasat tayo to abu salut na kapinok parlo pukuk isot jadi mak nunga rohami hula-hula mula nadia siap toga ina di parsaur matuang ni naporu namion mau lihat ma itu hatta nunga ulau saur matua sayang lihat ma tutup saya disahapot tua ma papasu-pasune Tuhan muna marhiti-hiti ang kanan ulan kanamo nang kanila di pikiran muna sohoni manakin emena marluto na pinasat namin Tuhan muna saya marludu matto kapat camotan kanaring ketuhamu na tujulong na rin di pasu-pasu Tuhan songoni manong habibir na pinasat na Tuhan mo na asarohon na masongoni na matua pirma poki bahul-bahul patsalongan pirma to dini habu salung na pinagparniar boro namin luju-luju ma ng pangomon jadi songoni maupung sesuai pakateo tagiri raja na budari hamudo na mapatasi ulos sibonon namin yana ko hami urus Tuhan sude ulo nami alaga setus roatai jadi hampir hanya uloson hata honon nami ma sada mau tiboto nami oman di sinopel dua lain nami sada mau tu bere nami si pasang goma mau bere anak dohot bere boru jadi na tulun na ayo pong kamu mah ada pasak to memang udang na obat sih boru
Oke. Ah. Waktu tamu Mas Arena, si Novel. Ini si Novel. Si Novel. Lopin mate. Ate. Lopin. Waktu tamu Mas Arena. Maju Bapak Sandra. Maju Bapak Sandra. Bolu. Bolu. Pak Ompu. Pak Ompu. Pak Nono maju. Ayo. Parna saluhut na. Kaya songoni bi naboy tarban kami dia pala tikyon. Las marwani badang mula marwani tung di mancalo siya kami saluhut na. Muna. Asa dohana masong na matua. Titin matnya tinapa ko ang walang pangraw na. Tulong songoni binaboy tarban kami dia pala tikyon. Siya kami akaw laulan muna. Sa Tuhan tama na manggohi pasok. Mati. Nanti ko masak adamon. Kata bayo tong las neron namin katulang na burju. Di ba sa tamudo perbuhi di holong muna. Maritayon ulos ito rabu. Do ulos terbang. Mama sumasud daging namin matong tarlumawi di ponok parniday ng nasorma tuaon. Asa songon hata maulate madohonon nami. Bagot na marhanto madiagatat di Rubian. Oras saya perkelengan muna tarlumawi di ponok parniday ng nasorma tuaon. Martaba-taba manang tongdang di raja ng namangalian. Raja nami. Adong dua-dua nama dokodin na. Asa dan sudah ina burung nang sosakot jadi balia. Nang sudah mati penok pabainan namin na soharo sa dia. Asa 10 jari-jari pa 10 sada si majujung. Ditahiro nami. Nang Roma kami nang maksok barajay nun. Mulutong pesong ndokon na dua-dua sa nami. Gudang ina si butong-butong otik si Pirni Todi. Asa si Titi si Opa hudong les rumah. Mulutong sumon dia benon. Aroronak mi. Amat tadi batama manggohi pasu-pasu na raja nami. Gas di summa di pasat kami. Jabar na hokbar tu hamuna raja ni hula-hula nami saluna. Uhud doho tak si kiu-kiu. Tarsoni ma raja nami. Gabi. Jadi abang pandai nami. Gabi manggawi. Alalawur nama kami. Pada potot tulang nami. Bona tulang nami. Hula-hula na marhamaranggi si tanggang do. Hula-hula na poso. Raja si pulo do na dia. Pada mamamang arang-arang break me bay.
oras mahami ang kahula-hula man naman jalo. So ang songonima di ako na mga liyan. O nangyay kulima, idolok ni si tabongan. Sa idulo pwede ang magkanaw ni tujulo martabadaba ng sinadongan. Saat isolo saat matubot diyan. Nung nga saat tamili, so mabangga ni Ronami nakituhan na. Saat may katubangga saat matupar horasan. Noem pe patirami, ano masikop sa luhut na, di hanggang kamarulabur. Badamang mga kondang asatan ni dilok na tua-tua. Ada dong aku makan si Tio mga labur papahan. Badamang mga kondang si Tio, pasada matu hasan. hula-hula hutasud sokan dorokoan hula-hula nama kamarangki salani emang boru diharoro nami diunak tulang mula do harbo nabil sokan erok pengenatu yang rohon nami tutu tutu main napokki baru-baru pasalongan firma tot kita saluna nujul juma anak panamutan sokan lima anak ewe nama lutu sokan erok pengenatu waktu itu orang-orang nami saya ini tumon berlutut baru aktor man berbulu bijak berdomu di tangan seperti kira saluna dipinta di rohanula atau mata dewata rodi suni hula muna di panggil rohanula kan nani hula muna anjir matong masuk awak tak dewata warhite di partuan ni ngeturunannya asa patar matong idaun ni tujulannya ariom boleh di bangsa seperti kenon dari kali mulasan awal saat renang kunjungi sudah ada ulang tarik tangan anak pesokoni sudah tanyang tak luwal tanyang nani hula muna iului amat tadi bataro dirdo kakak begak di rasa sedarion selani sudah nak alam jogotai tanyang tama mengilu babata di bata asal dia lalu udengan muse masih togi togian songon elok kedua tua song bisa kita song suat di rogian masih tukul-tukulan song ini manang di koparan ni amang boru nayo song ini baju atas saudi hula-hula dengan tidur hula-hula dengan kamarangi buka bea 2 hari buka bea
kita mulai lang. Yang gila ruah. Kurang enak banget tuh. Mulai. Jadi Tuhan kami. Bukan itu lah. Dia meraja manusia itu. Dami masalah horas. Ada pengarang utama dari lulus 5 tahunan. Romo hari Silitonga anak asilo tolong rohani Tuhan tama dihina di bagas seserion rohani manda foto kamu dibas doamu wer kami be dibas do diberi kamu nak jadi nakingan arondo dihuni kami ima berbuir nang sori emang nama ludu hata nina dua dengan dokon birmai naboki bol pencalongan Birma to timur na selalu na pinopan ina puro namin lucu-lucu nang akaba. Matutu. So oni lang kami naman lutu panggabian, lutu parorangan. Manupani maamat ni mata di hamuna selalu na pagkilangan. Matutu. Jadi ditaring waktu ulos nakaatay ima na Maria Raja na tuari. Lima mati, siya hula-hula na boso. Karena ako masako lulus na kami itu. Bakaran ni nato nami o lama ako sinahaw tarto.
balas ni rohan nami marhitiyon na pinasahak muna ulo si toro rabot ulo serwa raja nami tung masalah situ tu rohan nami dabok sondok na dua bagok na marhalto dia gata di rovia oras sami pargilang muna na majalo tarlumubi pinoparni day nang nasa ormatonon martabatap pa zayon na mga lian raja nami adong hatan na tuyo-tuyo na mandokon dan sudah inapulong nang sasakot jadi balia dan sudah uhum nami maradopok kamuna raja ni hula-hula nami sa luhuna ati penon pabahenon namin na susadia balia sa raja nami dan alani hulit nami manang alani tuis nami balia sa mainon alani no raja nami non donon nami ma gudangin na si butong-butong otik si pernitondi molotong sungod dia penon sopan ihum nami maradopok kamu raja nami nasa marohamuna asa dabok sa ondo na tuyo-tuyo 10 jari-jari pa 10 sada si majujung Romahani marsobara Zainon asimat turana mataray bata majalo mapasu-pasu pasatong muna tuhami raja nami amang pada nami ala labor hak nama ngamara dihita jadi di bagas atikyo rendak milas domak danak kami akan perjabaran na hobar tu pakatayo tanan dari raja las mardongaton ay si tiu raja nami da las marwa parobas nami asa mangaradi amang Kiramay na ITO meron na ito panuhatan bayan na kung nagsitiyo kasama ito hasatan masuk marga sa Marmara na mag-fortunay din na ialatuhan na ina na tulang namin na may konstante karubado para ang amang medya namin na kaniulang ba disonro kami na lao patutuyon na usara turun berkacita kami di parbora ni manang di parsaur na tuhan ni natutuan ka manang natulang namin jala lasison na imot kami so siguro namin nalaw magurupi ilautan dia para tikyon so naikot natutuya raja namin murang si butong-butong okay
Bilang seperti Todi. Mau tunso sa dia penaboy kasama namin siya pagkiliwan mo na ina siya sa Dulibog sa Nagmata sa tuwata ba magoy. Matutu. Dan sudah kung man sudah ikalia dan sudah tuhon man nagapit pabayna namin ina siya sa Dulibog na susabihan. Grabe po. Mas kanyangan mga ida Raja Nabi, dengan kamu mahami pagkilawang mo naon. Asamoy patukong mo nami na dumingin tutin mo niro na lao man kalukoli ulaw ka parang ulaw muna sa luhod na ulaw na namin. Jadi, posura namin ikaw mas maruhan muna na dito na ulaw namin ilasin sa matulog mo sunang mata. O di mahagan sa kanan. Pasatunan na Sa tujuan pengaruh kita untuk melihatnya nanti kita setahun lalu bertemu di mana. Karena juga sa tujuan video kita kita tanpa lewat timnya. Maksudnya begitu setiap kali sebagai mulu tutup. Jangan juga sa tujuan orang hamil. Tidak tahu kesehatan. Cepat kami menangani Gagasan udah kesadaran ketik nakpala siang tahun udah nakpala si Bujion karena ini selang harus Tuhan di batas tujuan amat harus diroha songon sebuah narion di batas udah tahun nama hulu biru kami ditikos lima Tuhan tak sesuatu Pinasahat to si Matoni Boro Gultong. kami hitung at tulaan na ito kita ipaglaw niya na namin at kasama niya ito walang tabi itoison nalawang ubi Jadi kasatan yang sektor jago. Jadi yang muna sa loob na hulay na namin Rorohan resource ni Matulibog Raja Buko Raja Nani nadutuluhan na itong daw makilalahon di matapahat ng nagtatahon. Jadi disong duwag kami sumong dalang namin na manupahi ang mga Raja Nulaw na namin anong katabing natutuwa magdokon danggo lang ni Huli Huli ni Hautolas danggo lang ni Huli Matalas ni Roha. Ito sa sabi Raja Nani sa kumpang namin na kaibagan na yung mga rupiamon. Hindi na lang ginoka ako ng nasinama. Tusunok nabuhat ang patupaan ito hamon na Raja Nulay na namin. Katuhatan ni Madama na masaton at kapasipasok. Matuto. Negro mahamis yan sa Matulibog alaw pasatong tupak namin na susali. Dan si tili-tili sa tulo. May motor ba? Dia na ubar ba musik na natusin. May stop Ito, ako tawag para mo.
besar dah hafal tahan matani hari kasudutan hafal tahan di bulan saya tubuh matujulon di hamuna anak nama lemasari doh gabi buru na gabi boy paulayan asal binangani siopin mani bokakon di tarapuma asa tu sanggar matong aporit tulog bang masatua oras mapardalan-dalan mangomong ng pertiga-tiga sinur mana pinahamuna gabi manang di hajol maon asa sondo do ada na di bagasan partikyanon adang di patu pahami di son parbuy si ribur-ribur parbuy si pernitodi molodok na tua gudang inna si butong-butong otik gabi si pernitodi maon di hamuna sa luhut na pinopar nami soang ini olos ulos setorok rapu mangurus si daging muna mo namang baru martang yang mahamit tong hula-hula muna anggia tudolok kamu dapotan apa na loma tuturuan dapot pancapalan na loma tuwai tuturuan dapot ay natiyo alani dohonok na congon dokon na tua asa tubuh matok karyara ni kolak-kolang ni huta dakanay tanggon ni parireton sa tubuh maanak na marsangat do buru na martua jelas itok kamay itong panahin na itong di bagasan partikyan labor na memang pada nami taliat tujuh sehari bagi hamu taliat tujuh sehari Gabi Roma Misian SDM Persaudaan Iman nalau pasatong anggaran dasar naung taputusun di SDM tahun. Jadi perlu pabulong namin ito amu ala na sumaya muna tinggal di tahun na masuk SDM. Mungkin anon di ulang tahun SDM ka gori na tahun akan dipakaluar dengan hormat mau nama saya jadi ma perjodoh bawa namin tuamu akan tidak pernah tua jadi sohon anggar dasar tu tidak manguti ba STM gorang na anggota 100 sa hala kali 40 marjumlah mai 4 juta 470 Lumang kecepatan bahwasanya uang kutip 70.000. Jadi masih sama pinakinani gawe 4 juta 400. Jadi keluar masih anggaran dasar 5 batang gula kopi dohot ini tubuh. Alana adong pagirmu nasian asulito iepet kurma. Jadi dengan ibarat kami siang bareng pengurus. Jadi jumlahnya peti di papan 500, tubuh 150, gula kopi 200. Marjumlah masa sudah 250. Ditapan nakaning uang kutipan per kakak kewajiban 4 juta 400 ditambah 850 marjumlah nalau di pasatong nami apalagi di Dikiom 5 juta 250. Jadi mau ada menawuran lebih nama boy seperti kau salita saya acara. Jadi sakulima cek kami SDM Odima. Alani baik musik na hobat tusi.
sadaguru dihita na marunga sa huta ating pe marasangasi maragata mau natin gudat mamang di pangurubong nila ino nasi maruhanya mata diwata lambinggam maaka ngoluni tarumo di dalam pamigay na kaso madyo song ni manang dihamu na pangulang ihuriya namin uriya ang kabibi takabatak narong di song ni do hubungan ni inang parare sakto raja ni amang pangulang ihuriya namin wala kung songod dia pe nagoy mo natin ang tapasa namin raja namin last maruhan namin ala ni sondok na tuya madahoron namin bago na mahanto kanigata di rubiyan oras sami na magjalo di pampangin ang munay nun at karaja namin sa luna magtaba-taba matong ng dihahuna sa lihut na namamanayang hindi bagasan partikyeno naruhan namin ala gudang do utakong may tornahan ate so patabaran lasaw ng adungan nun na takatakta jadi perjolong di bahasa Jabar to STM Jabar
hata na uli hata na dengan pemat sungi sa buong itu tabara mo na apa mo metong martongani asa sa isolo masa mari ko tetikas to magirdang libulan kasabi ka daw ulahon da pasar mo to na tanah sar mo to kasabi to bangge biasa aja peparorasan matutu itu ada papo sekan ulah mo na hariat jero malabudi jadi maulana aja ingat ke soribada salihna numami magi hamuna tulang nami ina hulai nami salihna sekizem satu doru nau mangaleon akagugu akapasupasuan tamia sayang dia natutubi salihna dihala jom munai raja nami kita yang munai tulang di akapasupasuan na pinasalam muna Tuhani magparani na dua-duaw isahat po tibatamay sa toktong maupyak pa sa luhuna asa dia sokrino ni na dua-duay nang jumani sa pulupito na jumani sa puluwali at napasupasuan at agado tamiyang na pinasa muna raga namin kinagong puntori wapuhani may maratongan ni Jaro matuto mauyate marjulat-julat bulat-bulat na yun at itabu-tabu hata nauli hata pasok na rin muna ampun namin martong ajabu matuto tutumay na duhot yung ng lote hata nauli hata naringgan hata pasok na pinasama na bahani sa unang maruba sa unang mamoso matuto sahat solong sahat tubutian ni tigaas nung masahat taulahon adat parsor mato ni ilong nanyon sa sahat matutuhin at pangarian dyan ako rasonas matuto ito na kapangaktuan siyang hami walang nasubutan subukun. Jadi emang pandai nami. Jadi emang kali. Asa dapok sohon na kena tua-tua 7 madi 10 itu 7 madi 10 alu. Asa pasugabe nang pinasa ni karaja ni hula-hula nami. Siang kijang satu toru. Apa yang mentong di persoduan nami, tuak may diwabara nami, hok may buwan nami, maratongan ni Jabu. Atong damang daina. Saluhut na karlungo ini ang pati nami. Kaya mamang godang na hopartusi. Mangiut kita dah. Oke.
Cikok ulau bila tahu ulau na asal matua tentu ia pemuat asal matua. Alam ini dia maka keluarga dan kita salutna dan dari kondisi tutup. Hata di mata wena tamino siap salmen salam sepuluh ayat sada salam dia itu. Sombong di dalam kata itu apa? Edis yang sidabi. Puji Jehovah alih totiku. Jalan asal aku di bagasan memuji kuatan abadi. Puji Jehovah alih totiku. Jalan unang Tuhan lupa dan di bahasa sudina. Ibadah bawanisa rusak sudina. Ibadah pamalung angka sahibu sudina. Ido yang bersama. Urian itu atas aina golongan di bagasan Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Dan pelaga jampi sinong nami bagi dijani dong ala tangkas bayi dan main dunga bot ari dunga mengulung asal-asal hingga kalau tu para dia akan seperti tadi ya mulu di hati dan kenapa lupa terakhir tu akan ada yang mesti jalan lalu judo ina batu tuan opung resau jalan kami pekosong kami di sini takas kui tadi dan saat itu di guluna kui ibadah dekat di bawah ibadah guluna kali ini di guluna belia ibadah dari Sabtu kami membahas guluna belia di nama jalan aku kali naik borak ibadah di gagasan atau musuh jalan di batu di mana ini kali ini kau buhona kau buhona di tempat-tempat yang mulianta dan ditikirap doa amat kalahinan dagang tiki pohana berbeda sida nak ditiki numbabalu pe kota nasida satia di hapus siara dari batang pakiti-kiti dapat masiloh kasida di pumuan kurina berbeda alani ini di hapus sabu kapi nomor datuto kakasma kamainan dapat soliho jalan alam cok salurna dengan rasa di batang nama alim musada ina namun juli hamu nakas pertama dia untuk dimata alasan lebih kamu mengilala somedia hinatahu hinatong ini na marina saat punabui inamon marina kamaruna nampe ada pun begini nanti berjalan kudus ada nama video tunggu apa yang mungkin baik mau yang mungkin dia kepada Tuhan lain mau baik ya seorang pemon, seorang pedagang. Alat ini ada di mana? Nah, wene kami set sampai 100 tu ayat 1 turi mando puji di mata ale dondiku unang tung halupao tinggikan di bahasa sudah. Ya nomor 205 cara dokuna iso mahina ombas dapat pudi partida bagi kita tahu jojor mahina Karuas Parjono baru Partu dimaklumatkan. Siang-siang dan mau masuk keluar pasar. Mari
Saya dilamoti Tuhan di batamaho, lahu wardo lahu bongon, olah nyon, rodi salini di beli. Amin. Ditutup batang, mari dimainkan. Apa nih bagi sesuatu? Bagi sesuatu. Mana mau apa nih? Seter. Habis. Dalam lebih durai. Angkat asesor. Nang mamodom, sonang mamodom ho namartuai namaradian sian ulauni. Sonang mamodom ho namartuai namaradian sian ulauni. Nani ulamu di hazol maon jala namangi hotu suku. Nani ulamu di hazol maon jala namangi hotu suku. Ale soli boru harianja. Siatano do permulaan di dagingmu, mula may gabitano. Alay Tuhan debatana manopaho, dohot Tuhan Yesus Kristus na paluha ko siya dosa. Dohot todi parbadia na majuho tuang uluan na sorasuda. Ima na mga ramoti orbu ni bakem, pay maro ari parpudi. Amen. Martua do akka namate marhite-hite Tuhani ola niyon, olo ninna todi asa maradian nasida siya nakaulaw na ay namang yuto nasida do akka na niula nasida. Amen.